ngai thatu hai in reng in chibai thazing ni khat in rin ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amasan Chanchin tlangpui Manipur Chief Secretary Pu Suresh Babu in asin na cholsan Assam Rifles Shingna Chan Hai in zana in sang takpek Tripura journalist Dr. Nurse Le District Magistrate Hai COVID-19 positive Punjab pa zuthalo don lein mi somthum pahni in anshingna an chanta Prime Minister Narendra Modi Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan dingin Ayodhya thazing ninga a tlungati tu hin chanchin kim changlemin COVID shipuin lengle in zomin aveng mi pui hai him tlang theina dingin Saikot Village Authority Churachanpur chun dan ledun I mani zata sima e shit dinga tha then khat tar langai ti Saikot khosunga curfew sun le zan punga ni lein kholai dunga tulna bawa leng mei mei le mi ina lut le leng phal anino chun sit nian no le damno na thil aningot no chun mi pui pung khom shim shim phal anino Saikot khosunga mi tu elkhom mask mai kor bawa lut le suk phalan no Saikot khosung ro thlenga walking an no le jogging a hung lut le suk phal anino Khotlang ma khu ngai na le ya dan le dun sima hai hi Saikot Defense Party SDP in Kengkong anti ti in Saikot Village Authority Chairman James Kolle Secretary Lalropuya Hai Mingin Thusu kan sim Manipur Chief Secretary Pu Dr. Suresh Babu IAS chu zani khan asin alo cholsan retire ta ani Dr. Suresh Babu hi Sangkhat Zaku Somrit Paruk Kuma Indian Administrative Service Tling ania Sinpoi mo tam tak achel hnungin kum sang ni le somparit khan Manipur Chief Secretary a langkayani kum som ni pathum lai sarkar sin a tho hnungin sarkar dan ang taka asin thona a thangsu in alo chol ta dingani Manipur Chief Secretary sin hi tuinam hungchelata ti ching taka shil theyala ni shino a Senior IAS Officer hing Dr. Rajesh Kumar MH Khan SK Dev Varman le let khogin haukip hailaya pakhat tak hin achel dinga shelani Limta ni laini ni som ni paku sang ni som ni a khongtal khobul Chandel district ka Manipur Phairam Helpol Haien Assam Rifles Hai an lambun na thi hai sun na hun serchu zani sun khan ursun le khun takin Birtiken Rajit International Airport Imphal neyani India ramta dinga shingna in hlan hai Rifleman Prano Kalita Rifleman Ratan Salam le Rifleman Metna Konyak Hai in zana nung in hlan na hun serahin Manipur Chief Minister in Parkul Anhlan Pu Biren Singh in Chanchin Bumi Hai ma thua shil na achun mipui rowin rel na ram Democratic rama tharumin suwa thisenin su na hin mun anei tanwa sarkar chun hinganga thisenin su tu hai hi totok tokin enli melnoni ti ina shila chunral thum choipol hai chu tharumin su na bansana inrem na dokan sarkar le otlang ding ina fil chuel ba ka Pu Biren Singh hin sipai India ramta dinga shingna in hlan hai hi sarkarin zangna domna thatak an sung hai ku ma pek an ni ding thu ashil bok Manipur Imphal West Mona Police Imphal West Nep Team Hain Drugs Le number 4 leya mana lalnu tauthang Chekon New Lambulen Mona chu court a achung thu rel dinga thuya July ni som thum sang ni som nia COVID-19 test thoa chu alo positive lein court sunga po Judge le police hai chanin quarantine an ni ti in nitin thusuk Mar Daily News chunashil Manipur Sarkarin COVID-19 Common Control Room anthoka zani zandar saria thuan sudanin Dakar som nipali lim ta sungkhan sipai somri thangsa in mi zale som paruk akai thar musu kan thuashil anni hai hi district shanshan Churachanpura somnga paku Imphal East pakhat Imphal West sompani Kakchinga som nipali Kangpokpi pakhat Tamenglong apani Tengnopala pakhat Thobala sompanga le Senapati pakhatan ni Miza somparuk hailai hin injin sukna nei lo mi sompaku Imphal West mi pasari Thobal mi somle Tamenglonga mi pani hai ti lo chu state putingan thoka hungkir wangan ni Darkar som nipali lim ta sung vek khan mi som pasari hai chu RT-PCR test fe thlenga an negative lein in thlasu kan ni
Hi thu in su ani chenahin Manipura positive case musuk tapo sang ni zaruk som ni pakhat active case zaku som thum pakhat damfel tapo sang khat zaruk som rit paku recovery rate 64.44%. Zanikhan pasal pakhat Thobal district ami COVID-19 leya thi nok lein COVID shipui leya shingna chan mi panga anumta. Zirtomni khan Tripura journalist pakhat TV local channel a chanchin pesong tu chu COVID-19 positive musu kani. Thalim takhan hi journalist hin mundang danga COVID-19 le inzoma Chanchinthar la khom na sin tho in nasataka media ta dinga thangkho tu ani. Tripura hin Dr. Sompanga le nurse thanem tak COVID-19 invoyan lo umta shimani. Sipai Jala District Magistrate DM Khom COVID-19 positive leya en kola mek anibok. Punjab azu thalo don leya mi somthum pani zatin an shingna an chan lein. Punjab Chief Minister Amarinder Singh Chun hi thiltlung en felna neidingin magisterial inquiry thodingin thusu kasim. Magisterial inquiry hi B Purushartha Divisional Commissioner Jalandhar Division Rutani. Hi thiltlunga hin Amritsara mi som pakhat Tarana mi som pathum le batala muna mi paritin an shingna an chanani. Sarkar thusu gina shildanin Prime Minister Narendra Modi chu thlazing ninga hin Ayodhya Faizabad District Uttar Pradesh Sundar som pakhat minute som panga in tlungata darkar thum vel achamding ni in nashil chanting dar ni in New Delhi ting kirno kati Prime Minister hin Hanuman Temple Hanuman Gari sir masapotata chuzawa Ram Mandir Bhumi Pujan mangding in changati Bhumi Pujan hi Hindu sa khuzui hain in bolamani lo neidinga hnuin let ma pathin bigna serle sangan manglak poimo takani hi hun ser hui hot tu hain an shildanin Prime Minister Changsa in mi panga hai chau do sang stage ha in chunganti hing hailai in Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Governor Anandiben Patel RSS Hautulin Mohan Bhagwat le Ram Mandir Trust Chief Mahan Nitya Gopal Das Hai Anchang UP Chief Secretary Home le State Police Chief Hai Khomin Amun en Felna le in but saina hai en digna an lo neita Ole khang hai po kha tu ta tuma Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro